كل باش ندا تلفون الوغ كزيكني شحال الكيرات عدان شو كثر ساعة راه أيني خبيتني ساعة دو 54 62 7 سنين الكيرا ونسعى راه أيني خبيتني ساعة دوبوي فيفري 2019 راه ساق من ما يبدا الحركة كيدور الحركة غاية مثلا وين يكاس نكماس كحركي زوينة كني غير يزنزن كماس وياض حركي زوينة كني غير يكماس سوياض حركي زوينة كني غير يشقعنا بعض يكماس غاثي ناغ غاثي وث غاثي زلو غاثي يستخدم وين هذا حركي الصح حركي ماشي وين يتعايشين في فرنسا يتحل الدمعاش تسوي دم مصروفيس حركي ماشي وين يحمل وين يحملن دونك حركي ارغورين كينيا حركي ملي دوح حكي يدي تسف وذافو يسقذا شيثن يسقذا مثل انا الكرويه بالمغري عندها ندي تساف والله عرفتنا ذي غادو حدو حمو فيها كورطا تاسي السنة القبايل سادي غاباضي دو حنودو في غالا نوثني زغال ذي دو حنا كي تروحو نهار غور نونيك تنادينا شمانيين باش يغدوث ليزا باش دوثها فرحة اقليزا باش كني خمسين ونا عجبن طول فيك هادي الزنزاي تماس تنكر وياب نبغى نزر تيزت نبغى نزر ضاع كل وين ما تبغى ما كانش تاكي بغا غنزر غا كل قبيله كويسي اسكي سون داكور بور سا اسكي فريمون فرحان الشغل يخدم كان ودافو سانسيرمون زين يسخلعن والصفراحة لا تقنيت الشغل ميكي دونك انا عمد كلش الزول هذا احمد ازولك ما ازول فلاك راك كنتي ليها صافا الحمد لله يا ما كنتي هو ويني زوالي قرزن زوالي قرزن صافا والله صافا ما قلا خدمة سريد دونك ساول عايشد باش عطفك الرايش كان في مرتقبة اللي مشيت تستوالي ذاك السناكي خاطر ولا ذا شويه ضرون يعني غاس كتقبل ذاك ضرون السناكي مرات موش الغضي اون بو با وين الا السان ديسبري دو كور يحمي انت مورثيس بصح يحمي سكوي ويا ما كيقضي يعني يطارون دي تموشنا سي امبوسيبل من كاين كوا سميتو يا عمر ويا كيلكو شوز دو بوزيتيف سي طار الحكومه ياكي كوا سميتو يا صافي 50 طون يا عمر ويا كيلكو شوز دو بوزيتيف ودف كان سوشان نزلو ودف كان سوشان سواني ودف كان سوشان ان افيات كان سوشان افيات في سوشان tous les ans je regarde la télé tous les ans je vois les images de la Kabylie le tracteur pèle الصحان وفي تشكان les Canadiens il y a eu des incendies immenses inacceptables c'est inacceptable oui je t'aime c'est une donnée aérovienne il n'y a pas un peuple au monde aérovienne ils parlent des morts si ça se passerait dans leur pays il n'y a aucun peuple qui accepterait ceci il n'y a aucun peuple quel peuple va se laisser brûler par son pouvoir par ses dirigeants et on n'a aucun c'est de l'extermination purement et simplement il faut le reconnaître il faut appeler un chat c'est une extermination
C'est une extermination. Moi, j'ai regardé la télé, 51 départs d'incendie. Comment ça peut être possible, hein? L'été, on veut bien croire que l'été en Kabylie, il y a quelques incendies à droite, à gauche. Mais là, 51, c'est une punition. C'est juste pour nous avoir punis, de vouloir nous punir pour les Hirak, pour notre prise de position par rapport au boycott des élections. C'est juste une punition. Ils ont voulu nous punir, ils nous ont punis. Mais quand même, il faut quand même y aller. Quand vous savez que, quand tu entends que 18 nourrissons ont été asphyxiés des soldats Michi, hein, sans compter le reste, hein, quand même tous ces malheureux. Mais c'est un génocide. C'est un génocide. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire la même chose qu'avec les Hutus, les Tutsis et les Hutus. ايوا كي سمح لي كيديك زعما ولد حدو حنا كيتولد تساوينا كتشيني باغ اكزومبل في نوض تو ان غران بير qui avait 92 ans 92 ans. Ils ont voulu le torturer. C'est pas mon papy, c'est le papy de mon épouse. Oui. Ils ont voulu le torturer. Ils ont à peine tourné la GGN. Le pauvre, il est parti, il est mort, tellement il était âgé à l'époque. Et il n'a pas parlé. Il mousse. Voilà, il n'a pas parlé. Il a pas. Mais bien sûr que non. Ouais. D'ailleurs, bien sûr. D'ailleurs, جنت دينا غنت دم مقجون ما نروح نبون حاشاك عيو بونتي de فعلوا pour you qu'à s'enterrer le pauvre, tu vois. Et tout là soigner فاطي gratuitement الزنزانات مثلا سنه اللي خازن ناس مثلا سن لكن كاينين نكون نحمي ثموت القبائل لكن نملك كبير تسنى معتوب وين زي تسميناك معتوب حميناك معتوب ما اسمي المرض اللي التليفونات مزوينات مثلا سن هذه قضيه كان معتوب هذه يمكن الا معتوب هذا واحد هكا certains d'entre eux devant la télé algérienne الزنزانات مثلا سن وفين دي قوات مثلا سن القبائل même. Moi j'ai été choqué quand j'ai vu certaines personnes parler dans les télévisions algériennes, je te le dis franchement, c'est ce qui m'a pris à réagir comme ça, parce que comme beaucoup, j'aime ma Kabylie, j'aime les Kabyles, j'aime ma race, hein, voilà, on la renie pas, mais quand tu vois ça, là, quand tu vois des gens comme ça veut dire que quelque part, moi j'ai ressenti comme si d'un revers de la manche, tu effaçais tout le travail de tous ceux qui se sont battus pour Tamazight, pour la Kabylie, pour Tamour. Quand tu vois un Kabyle comme ça aller à l'antenne et déverser la haine comme ça sur son frère. Il a fait le changement de stratégie, de nouvelles actions, de nouvelles procédures. Est-ce que d'après toi, d'ailleurs des gens ne parlent plus de ça, les 220 morts vifs, grillés vifs, actuellement le pouvoir d'achat, un cadre DG ne peut pas se permettre qu'il une sardine par semaine, on a des réactions, on a des tomates, batata. Bien sûr que c'est une façon de camoufler la réalité à l'ensemble de l'Algérie, bien sûr, et très particulièrement à la Kabylie, à ça, on a Sidé, quelqu'un. Et c'est un camouflet pour camoufler autre chose. Et ils ont parlé pendant combien de temps ils ont parlé des incendies pour étouffer les incendies parce qu'ils savent qu'ils sont coupables. Ils le savent au fond d'eux-mêmes quand même, devant la moitié du monde, ils le savent qu'ils le sont coupables. Parce que les gens, ils sont pas fous. Dans beaucoup de pays du monde, et les gens, ils sont connectés, ils voient ce qui se passe dans tous les pays, en Suisse, ce qui se passe en Kabylie, en Algérie, c'est à 2 heures de Paris, alors ils savent très bien ce qui se passe en Algérie, mais en plus le mouvement qu'il y a eu de la part des jeunes Kabyles, des Kabyles actuellement, même depuis ces dernières années, on va dire, hein, parce que ça fait quand même que 2 ans que le Hirak, le mouvement qui s'est éduqué l'édical, mais c'est ce qu'on voulait l'édical, c'est de toute façon, ça fait que pour camoufler c'est une honte, parce que c'est une honte, c'est une honte ce qu'ils ont fait. Parce que ça, ils vont pas le dénigrer, ils vont pas le démentir. C'est une honte, c'est eux qui ont brûlé Tamour al-Ghuraïeul, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Voilà. Et maintenant, c'est à eux de prouver le contraire. Et là aussi, إفليس تكزير تسعني حركيا. C'est la première fois que je vois un maire تكزير يغرد حركي جامي تضرك ويدوني اشحال طوال شحال الجنرال اشحال امكان دينا امكان نقال لي زونفويسور يديوسان ارديهن وسنجينا هذا عدين شوا رنتن ذي البحر كاين
هكا il fallait. Voilà, الساكين ça y est. تنسنو الفن حركي تكزيرت اسكو فريمون يعني tu peux كروا راسك شيني باسكو صافي لونطون ينسن تكزيرت يسلي في Je الانسان. pense pas, non. Non, 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 non. Je peux douter, tu peux douter de certaines personnes, de certains villages. De toute façon, les villages, là, c'est المرايدن زي فرنسا يدن الحكومات وسنت ظلام دي مولا لا تفهموا لا تدرين تصيف كان يمنسن وغاين دي حركين يفديني بيستانسن لا تي elles sont restées à la sa فوالا كمل. Il y a deux, trois jours après l'assassinat de ce pauvre garçon là, de l'Arva al-Ashriyatim, 2-3 jours après, une reine, il y a ça, les prisonniers, on a lié aussi la fosse des vous avez là un poids, ils les ont balancés, ils les ont tués. La caisse, ouais, la caisse, les photos recherchées, telle et telle personne, X-Skin, des mots pour chercher, bah la catastrophe, alors ils peuvent les rechercher longtemps. De toute façon, il n'y a pas de crédibilité des حكومة ياقي ويا ما كانت نتمني وياش صح ديك السن وكانت في صح تيزيك فوالا فازي سي بون. راك استزمان نظام ما كاينش نقول الحكومة ان غراد السيل وختي تفنى لا تنوت ان غراد صاير هي فهمنا ما استغفر ميميد واش ويدري تبان خدمنا كيلكو شوز يا انا ربي وجيت سويد اللي تلاك ارن اسمع كاين يصير راسك ارن فيف البوفوار فيف لارمي الجيريان يعني يا ربي بون لارمي الجيريان استي بوتيت لي زابلي مساكين سي ان بارتي دي زابلي بالك وذاك تغاين الشعب يا با بروبليم انا دلاونا راسنيني مي لو ريست الحكومه ياكي ديك تكتب لي جينيرو فوالا شي مولاي ندني تفادي لي جينيرو مي دي انا ربي مويدني لا تاخذ من كير ils ont fait pour avoir le grade de général. Après, comme conclusion. Moi je pense qu'il faut surtout continuer à être unis entre nous. Rien ne remplace. On sera la fin, il y a la meute. Voilà, si on n'est pas frères, si on est chef d'Oki, c'est ça le plus important, chef d'Oki. Il n'y a qu'avec chef d'Oki, mais là, nous avons fait là. Moi, oui, chef d'Oki, je même un chaîne. فوالا ثاني فيك دوماج تصلحوا يا لا كونيكسيون ثاني تنقرا تايما نعاود تفاصيل نعاود ولا نعاود هيك السيوله ثاني ميرسي كاين ما حد حنوف صح تايما ثاني ميرسي فوالا سنين وقتاش كاع حد حنوف لك اباصا تصل قبيل اكس عن لا ساجيس اكس السنه الهضران تو سا لقى ذفويه نتفويه وزغار شغل مشى لرمي محسوبه فمشى دينا وسنسمح سي سارا كل عيب هذا ميكا ما سرقوك شي ما قلت له الدار سان بليزير دو ليكوتي سي فريمون فورميدابل دونك اسيني ثاني ميرسي مثلا ثاني ميرسي نكونوا كاع تبان ثمديس